guys, so lamsongan ane YouTube channel lo khakai nan ana bidon na chajagan nei tin ane blog kha top sumani teinon ana bidon payasak nai to ne khakai nan ana bidon na chajagan nei ganggang dabo bortola market sok phaijak rupees panya ni nei rupees so nai ako bari dabo angnet ni favorite panya ni nei nai sus khaibai dabo les rok panya ni nei dabo dugana hai paijak dabo no bazani sok paidra blen suka pra asa phulung mani ya ko ana da pakai phulung no nai to ni to lo lo ma to na ni nei ko mo ana to si ta sa po ma to na ni pa tu hada ko jo lo pa tu ha ni bi so ba phulung no ni ko mo mo yak to ni pa tu mani net ko aja pura ni ko ni mo ko bisi mana lagi ni repeat story te pai ton sak ya ana sa pai tu ya ni ko mo pin do na lebih pai tu ka ni ko mo neck bai do la warna ni ta je ko an top sama ko ba ni ni ko ni la tu ya mo na ni wa chu do na ji pa sa ni bi sa bi to lo ni pas kan ni ke kom ti hai no ba asa pai tu ka ana bo do su mang la re so khai na gang cái đầu đó subai sulo tai mo fulo sinai ona no video na pai sang nai to kan ka sa ko ang already na margin na oi ani top ni bagai pula blouse size ni kem na ang margin nai ta ni re ba keta ne ta bo ang lalina ra nai ta ara ra oi a koi nang na phono kana ni kora margin na pai ba khabi ni je aje pula wa ni margin na jak khatawo abani na khata ni kolom mistake rong nai hinde ge ko ang je margin na bar na rawi aku boi pai ba kya tapo amno subnai ta subi aku nai ge ko aje lalina no tamen febi ko no ang amno margin na wi subi na nai subnai ni bagi tangge pula front part ni no rawi na ba kha ngatawo pin agana ni je rajang na namno bo rawi bini size kem ni khanya ka ami khagate kisa february ro parang ko khane ngatawo angam na ra ko bai frozen dare nang no kanke ko joto na rawi back part ro front part no rawi aku boi ready ing bai ba kyam kanke obono tabo ang bas ke bere waye tabang supna sin supjina ja ke tabung ke sarik to baji thakano tini fungo ang supna manor somekari ke hota cha tini class tong ni college ma thangmani bagai gang tabung nong no ratara pa bi khata bu suma rong ko tabang step by step subui akui bagi ang tini top snaman abun no fungo na abun no ana bedino pa asa nai tuni na cha kan ke like de subscribe khenta pongti asna gana mesino ang khatangor to tiar khaya koi rohore dawoi tabo ang front part ni no subna ni bagai lalin by men fabric no pin by yorito ton ton we tabo ang subna dangke ang no dress we phunogana iko ang skang ni subma ni no address rokhai pa bikya amna ang bas kanti subai apare bono ogo teke fall khai ro ta jate tai kono disturb ne jate ki amne khai ro ka nge joy kinani arono ta bayang attach khainai ke ko yang attach ro khai pa be kya ga amna ola ang iron na ni bagai ne tam tanai nge tabo aje tola ni no ke ang na eng thebe ro re soman ke margin na wote sa kahama ke subai nai ang abono princess cut na mani a princess card ni na na joja ka second ni ngom na ang ola aron na ni bagai am ke na to ngai dikha aron ni man ya grom na ang ka ma ke stitch ti second ni ngata bo jaga wang front part back part no ruoi next samna ni bagai ge ko ang oro front part no neck ni design khai pa kyam dekha neck design khanya hani one chuki tong mani kake ko direct less by a ko thepai se na kha na tho ta ka comment kha se ni to lo kake ko ta bo ang style ni na na ta bo kaman kai
hingke tabuk back part ni no neck khainai ma neck slamnai bini ngabuni sikang ang slip ni bagui yakting ni bagui ang mane margin nawi raina ba khitukna bo hingke tabuk ang oro front part berawoi shoulder attach khainai tamike obna attach khainai korese attach khainai ni pura shoulder ma attach khainai nai shoulder ro attach khainai pai khetabo ang sumana pa sa phungu ya bai logon ni video ke ko ang o jagawo sleeve bo attach khaina kha tabo hingke bini kinani attach khaina nai ka kinani attach khaima ya gulo tolawo amno betha ke nani bagui ang ngaka sunai aga dare ang no last so dare sobai agbe phunu sinai bele log rudiya kona sini dolo ang o jagawo iron dugu kanase sugui apugui paibukya tenor an o dress na do sakasai comment kari dolo dinner an o video na thasa kasate like subscribe khaida bogdi asana jatena hamba